Meghalaya Basin Development Authority kalayo pedang kumba arspa arpusau Klur ka song Tyngka hakini ki license baladem hakabashi spa prapu ar point line not Klur Tyngka la ai house nem arajar arpusau arpusan na kabenta ban pentre yaki project cross sectoral bat kiwe hapo kani ka jela arpusau Klur Tyngka lamang ru house nem arajar arpulai arpusau bat khanyo point nyo not Klur Tyngka house nem arajar arpuar arpulai Laong Myntri Rangbah gejala ukonrat ki sangma hapo kayeng darbar thawan gejala hakajubab chang u ya gejingkali balawanra dawu emily kanot shillong uba Adalbert nongrum menta kasni. So the total amount of funds being channeled through Meghalaya Basin Development Authority annually during the last 3 years of work projects are as follows. 2022-2023, 17.7 crores. 2023-2024, 24 crores. 2024-25, 182.3 crores. Unong yalam kalyang persya u Dr.